bang lagi dispute dulu, tas ada terms of reference nanti pulik no. Ulo sa arong damji lah tu. Terms of reference number 1 ke to coordinate with the relevant regional committee as set up by the government of Meghalaya, white their notification number such and such dated Shillong 26 September 2022 line number gadolo line ordinary ko lapen cross reference to verify the name of the villages sub villages claimed by the Meghalaya with the name of village as per the record of government of Assam. Line gadolo to establish number 3 to establish the geographical location of the villages and their contiguities. Number 4, to examine the status of the village population as per the census record and ethnicity. Number 4, to examine the status of the village population as per the census record ethnicity. Pura down, langsung down. Ada mas population kau mah, yang lima, kasi mah kita ni mah, kita ni mah, highlight sila. Ini program ke cingkina ni itu pupe. Government of Meghalaya punya cingkina ni. Bah government asal Meghalaya cingkina kabenong council pada lagi luar pun angko. Cingkina ni bangke border ada give and take lang kali. Ada so border area bang. Kosong si peace tranquility. Kosong si permanent solution. Both sides itu pilih trading, coklat mencodam bepar, kado ko bepen, both area isi mutual confidence, isi longnya apa, aso area kosong itu pada beloji apa, isi permanent peace kosong itu pada apa, lain bang tu cingwai ni, sita ada KPJ, apa yang kewangji, la soalam bang ke cingwai ni, without you opening, without la soalam si kewang lu pada you are opening Pandora box, laga another clear out. Another, ako suluk sudah alam si dopo na bangke. Kipinang ni alam si dopo. Pani si, imandaw iso sa malong, ito may parang pidong jasi si PAP. Fourth, may ani ni dak taralang sa bang. Alang nilamis, detaining ye, bang, nasabso ni ifu bang luchok lo. Je gosore pat chuli ami dipon haru. Ami kene ke kota pati. Kena ami kota pati bon haru. Apnale kota pato. Asal itu pulo. There is nothing to give. There is nothing to take. Kewan nahi dawe, itu ke pon nahi dawe. So anyway, to panisya meeting dah kumce kau lo. Itu an pulau rasalam, me bang apram ben itu cingwai pakapen itu participate tima. Rasalam cingwai long sarasot itu bali lu ima. Rasalam cingwai long sarasot deh. Itu cekoi sampai itu ni. Sampai panisya ke lately. Lo langsung naik itu ke, cingwai lo itu lah bangke, non participate na, itu well represent itu tahu, well equipped, doan itu atau dokumen dulu itu establish tim na, data di dispute apa itu establish na, persoalan banglo. Sekarang ini mata bangke, itu muni mau deh lah bangke. So far my knowledge goes, ni jangan ada kamu macam soalan klang lo, sida laan tension. Land situation na kaya land situation na sila government of Assam in pen, ito kang why silent? Why so silent? People lo alang ito land manin kyo niro bhumika, pila insamari bangke. Alang ni chief minister logale Meghalaya counterpart pen tum chingina polo, manin ni mata bangke. Council tum to pass up to from Chennai ya photo. मैं kada kasi jendia isa tumen ching repetitive chingina. Lapenta itu melongdo menangan civil society tundo hadat border area ro muni tundo tum cicingio sala tumanggo kosom se at least to mucingmai bom nang ja tension na society feel prima kosom se MH ka keda nei pula shwani city banke prap tension me peke lasi normal ke tumba ne banke immediately normal ke urgency banke normal tension na tum diffuse nei pula ne banke si social level lapen administrative level law and order pen check law. Immediately, government of Assam chief minister interfered. Immediately, government of CM, copy ma, non urgency was how to stop the tension. Bang higher pen the location say to
laso bang tu hangu nahi ma laso bang jalan tu men PUBG pen le ko nahi apa ini tu me ko dalam itu jong si positif ain dan dalam itu mela deng pot council ben deng pot bakomena sam deng pot bote hata ki doji sita dak kini tu niya dai la bang sujeng batir not an hit laso long le bang ke ki piji po bang le to male ti don de the la bang la ke clear no Choro lo, putra bangku pon ani lo labang so putra kaju pon ini non kaju kantung labang so non so look so that apa man kita mau makor hut labang so border issue of hak spokesperson Congress IPN roto ningki ke hai nani dono la si la so putra nani hipen kupisi lam thiche klan to ke chengsi ini so a program lo is not live then hang pon choro lo then so conclave ki potami choro lo and on top of now it will give you so then kado kare kajian long alam tha na kichini do an yang tum an kelang tum hakane suri ya kichoro kilo bingja lo ko alam tum PHL sip as ame so then ko ki sound as ame kata alam sip tham lo dili to my stand kado je order ichula make isi na me West Kardinglong District Congress Committee lo nitum ko is na to. Nitum kahit alam mo ka si Pachoy bom na situation na. Tapi lapo jitu Meghalaya border re chot kali ai issue banke. Ladakh is another Nagaland pen ai issue dopi. Tab dak banke imithang tumamuni da tu. Involvement and interest to promotion si theglo. So bang team choice selling dah itu macam tu. Tapi Ladakh program Ladakh jitu isu long sampai nilitum district committee pen sampai Asia committee बनाया लो border area committee लो so chairman मत नहीं दिलो. मोटे अंदाज डॉक्टर लोग भी रोपी sampai लो अपना nilitum लोग से लो non BJP लोग दिलो. Allah तो opposition leader Democrat तो से क्या करा sampai nangtul alam kita Nagaland border alam the pilada kali tu nadang nangdam lagi those who have not seen the situation I urge you people kindly visit and see the situation what is happening at present so bahala ko isu alam na kami taki itu ajat tame lage mathadang khai bido government I'm very sure have decided in adopting and tech policy. Give and tech policy long mang sino lo. La penhal la pu koi na dhora ki pi lahai bhati ja ki pi long bangke kal bia long along lesi ki pu thong. Jong selang tum ahok pet ami thanga ground long. So government tum ke stand je hang kono ke. Ham Mizoram border long je aapke alang tum they remain on their ground. But why they fail to send in police force and delay in sending the police force over there. Tapi ada pegang lagi, kaciri naik bangket, kepere meme bangket, akan do kami situation do ada fi. Why our council is silent and quiet? Nah hok na pegang lagi, aku main kipi. Lalu alam isu alam kipu thak, alam pu thak, nah hok pegang lagi ciri ni. Nang silent lo pun ada, nang scope kipilo. You are giving them scope for encroachment. Nasi lo dak bisikan ingyo athai itu Congress Party bangke. Akai ta alota pilo pachini lo. Oh 86 ta napang da samya alo kipilo lo. Je we stand on our ground. Je 1951 dito notification na teng bangke. Itu ke check lo. Whatever the situation may be. La bangke compromise nilai itu mah jitu situation bangke la pena so jitu details mane jong se document ave pote border jitu lining mukha ala pota ni long details do la pen isia lam mangi mathau ni people sipini LDC tuma bedat ma LDC tuma isia lam ka chini kang tum bangke Dharam Singh Teron chairman hoi pe ala chairman hoi pe
Meghalaya Chief Minister along ke dam do. Hala sobang block 1 block 2 buke mention do. Block 1 block 2 jitu ne ka chini ya ti ma chida mangke. Block 1 block 2 po bostu bai kal bien long ahok pet do ma. Block 1 block 2 po do po de ne ka chini da mangke Meghalaya lo si do ma pula mangke. That's how far this by understanding I don't have anything very clear about it. Lasi ne matha dam tu bangke hala Meghalaya lo ki do karbi atum je Assam lo ki do karbi tum pha. Block 1 block 2 area puri da lang ta. Assam along Meghalaya lo la so karbi tum tribal ko palut pon chok ne pusi pu dama pi mai di hala so la man da ni chini tu. La national issue an important discussion lo bangke hadi. At least a sitting government to bank those who are in the government at present hana tumbang nanji rat clear pinahi. We want to know, and the people of Karbi Anglong are very eager to know the real happening in Karbi Anglong in the border area. Yes. Kasi normal ni liputhai alang litum ni nai pudam bank I'm not putting down Mr. Rongpi. He might have very lot of knowledge, but those who are in the government and those who are not government, there is a difference. There is a difference. Kasi lahat ni kita non ini bukan jadi dalam belum pada sini ni depo. Cholo lo putra bangku ko nani long ni non Convener Media Department Bharatiya Janata Party kan Vidya Singh Lojani Nam Luso Lati Nama Bangso Abu ya Koi Sonuk Sodak Kaki Cengsi Nanti Lam Kisi Nanti Itu To kecengsi, nanti tu bisa nak karbi like buat elemen di, macam ni. Please don't misbehave. Yes. Pila nanti tu kan naik lah, nili pila kecok sih tu mah. Pila kecok sih nak mana tu? Over smart cake, claim nang ni jokta. Nili pima ninge lah, ale nang tu pima rimba nang tu kami. Nanti tu malam nili aju jago nili riak kuri rege kata, kuri pay pongba. No. Don't try to be showing your Don't region. joke. Ini kita kali, kacing ni so lepas alam apa ke ajupa. Lalu coba channel, dia makan nikah ini kita lawan kon. Apa tak nili nali teman congratulations nang pilo, pengketa nili pan nanggehan apa. Ta nili nali teman putot kurwan punang pagi tusi. Lasi non hezong ku APS asi apa nili langoi pidelang. Nali Neli Ramboy bagi kipisi pandai Opening remarks. Putin fanta. Tapi kita sih lah bangso aku ya bangso problem sekarang itu non situation pun nangihin nanti itu apa aja Janata Party macam ruling party kan itu PC muncul nanti nangihin dan PC mau jadi picture malah bangso alam si panglahian. Lagi rentek polisi palang sinalong. Mana solu sedak pasana timon nang hijab mati jila neli ki puji pabangela hello give and take policy will applicable only in the plains area. Not in the 6th schedule area. Ne clear cut na thana la pakai. Borni hat pin ke 6 dollar area kali mante. 6 schedule mana Assam part. Puji pandai para pon ni PG. Assam part. Nali mo nali neli panar jino ino neli rima an ke sila. Mana tong mare nali la pun. Paling ding nai. Itu mange cari long lebih lang. Non hela party masih aning sedeng kaku. 1960. Jadi kamu sedang dari mana nak ini kita lah Karnataka lo. Ini ngasih. Iya. Bisa long cai si kemarin. Ini ding nai ho. Nangihin pen lapni pasang jok lo ba? Nasi lahelo, mo tipu pidalone mante pialone ba tipu polone pulasona lama be 6 schedule area ta Karbi Anglong Autonomous Council apan apa ke NC apan council apan RDP ke Karbi Anglong West Karbi Anglong apa ke di Mahasau along leke akapreka state mate akapreka district apan pidaji pa banglong pen long le enduni pugilake take applicable kali council se ahi pugimati 6 schedule se akit se 6 schedule arona teng pe siklen ke Karbi Anglong Autonomous Council along pini tulina mohang sar Dr. Tulira Mahasa CM. Kemana nali tum kemana CM masih tak langsung tholo ikanai. Ini hang aling le tempo. Pekat sime kita holi tum the arjunong loke. Je ne pini la sime denglo ne government akam ke krem ajha kam pinangan ke than ba phan rara phan ke than holang ke ni than thelo secrecy maintain pu putang de loke.
Government Karbi Anglong Autonomous State Council non pilo eklembong Assam government pilo eklembong itu panra pan A to Z na than telu. Nale than ja kam maka chulu. Government na kam eklem ke diplomacy kai ta nele pubelo kalasi. Ini than kiri kansam didi kang ling pese eklem nai mati. Cheng klem ko cheng thikram ko song chumpo. Klasik BJP government tulira Mahakacharya Council Himanta Biswa Sarma के चरिया गवर्नमेंट के ताकि कार्बी आंगलोंग आंगलोंग में इंची सीबा कुमानी फंकी पी पा पुलिस की आवे लगे क्लियर करना बीजेपी मुआफी बीजेपी गवर्नमेंट का दिया कपड़े अपने गवर्नमेंट जो बोला दे लाले कपड़े रोपी साहब नाली पुलो गवर्नमेंट तुम के क्लेम काम के सो पुलिस चीनी दन दे लो कोसोन से नाली आते एक इंची दा पिपे लो पुलिस दन No. It is not a contradictory statement. I am informed to tell this. I have been informed by the authority to say this, so that you are informed. Putra nanti dong, bantu po, curu lo nanti langki, la bangsa besar nanti paklah pola si norba nanti kar, cukukan tu norba ke putra bantu po, sar kiri dong para ke selsi bangsa nanti aku po. Anan la bangsa tu ya apa non solu soda ka tomon ke jangan bangsa aku bangsa lagi non tulis apartment, mati kau dengar otomas council tu langsung kelang, non udah mana, hal dah jatuh ni ada bangsa hadak non kami lagi kaya hut posisi kami hadak law and order atau posisi kami kena kasar atau administration atau metang lawan raiko masa kia tu kami civil dress kan kami alang tu bangsa nak kasar atau tu kami pun mehta alang jadi dampak kami pilih ni antara lada kan suluk sudah kami mau capter kita kami mau otomas council representative kalau dah izin kami lah kasih langsung kita nanti kopi sih pun. Masih belum mati give and take polisi ke jab le puno sita team kar Bangalore mane dak BJP tum ngecek koi benar ni pui bangke polo dan te pamo rompi sama puno ede rompi sama puno dak kar Bangalore tum mas council bangke inci sita pipe pu then you go and visit to the spot now is sama na ta khanduli na ta hai ada ka signboard ko pisi to kar Bangalore se to ma mate Meghalaya se to bisa visit ya kalau dak kam lu puno dan Bangalore polo ke kar Bangalore buka signboard lo mata melu Nongke, side sama damon, khanduli damon, even in Khatkasla lo damon non lagi Meghalaya pusat itu. Bang development kam naik kan punon, Hemson lagi kim punon, tapat area lo mata, bangke Meghalaya pusat nak top lalu. Lasi la bangke, bielo puji paklan dan non, pipelan punon dan pipelan, kurang paklan. Kalau thana bangke bahan, duki hoi dulu ni puji bangke. Nongke border area lo mat ke dua dunsi nono bangke. Aku kan hoi nang lo nongke. Aku lo daga tum ta aninga patkai bhana dam de. Ete ko pusi ite dak border area lo secure do na. Lapen ke regarding about security. De security apu thar jong si langdam lo pulo na non ta na tum langhem phi khamduri dam lo pulo tan te police of force mase ave. Hala dak ke tono bhan ba thompi bhan pi. Lapen ke ne tum dam lo tum sar jai ka thar ba tum dam lo. Hada ke to bangpli ne bang thomne police tum mansi ulta APHLC mase generator na pin thasa. Generator pinai, may pinai, ada security pinai pun lagi. Ruling government tu lagi. Lagi ni tu may PHLC dong se generator pinai pola mare lagi. Ruling tu se pinai lagi. Lasi, lahai putar, landam lo pulosan lapan force alam ke border area long ke. Ele tu landam lo pulosan de banding. Halaya sab ke. Even ISP, RDC penceng lo, police force am tame hala tu murata lo mandum tak riti. Tada karbiang long pena bangke. Bosona jalo ne dagara tu hang jo hang hai seta. Police force am tapi aku pici dah gonta potro aku sih itu kelele. Apa ini? Apa force naik bukan aku pusing. Kita APHLC meeting autonomous state rally hoke. Jadi mentham masa itu no police force apa yang sih une. Nanti force lagi pun naga. Nanti lepas solam tiban curu laputan ini nanti pernah tu pon tukan tu apa jalan no hajam nanti. Kamu lampran kaning je. Ladak. Tersulit apa kira bangsu adu ya apa yang aduh ya apa elok Bharatiya Janata Party itu ahla dak non kita ambil dia macam aduh ya apa alam ki keklang lagi non election ang lesi dok lo macam MP election apa macam election apa lo tante alam ki keklang macam aduh ya apa elok soluk sudah ketemu kita caplo pula sila so putak nanti kopisi puji je kamu mudah kita tabeng malah pasti nonton nanti sana por nanti pon juga si la election nang le lo puluh kan jadi la sormuk lang berarti la pengen non ta la so aduh ya apa elok non so problem nang lang ta la non 2024 parliamentary election ang dok lo la so problem nang klang dito la penka lage non itum thek dalo ke non ruling government atum sinai plan lage state government atum chini lord pulo ka lage khan gurun ke ante force koi non hola da police koi non CRP ke CRPF to non hada paton thibun mati
Kupi posente hala daga rata toman security bang pipedal. nang leki puji bang ke labangso adui apa non khanduri long labangso alam ki pusita melake भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट तुमसे लगे का पचार वो चेन्नम चीनी पामने पेंसी को Present ke la sa koinang ko. Present. Neli putra bantu po dan ili tum katu papon tulang Robindo Rompi JCCPA pen nangli labangso putang nok alam tulang rok lo lage election apang lo tante lason isi polisi do kopiti pada laso aputang nangli kopisi pun tu nangli hinten non on a jom on la ke kang ro la ban ke la ke duneng la 2022 on la so notification pen lo so give and take pen lo ase la ban ke kuma la pen so prang me ke election on jom do resem election lo aso ban ke me lain na Kenaan state political interest ke dotum megalain dan la sobang ke megalain bete si susun datu selam pondo seadat election record ini ne ko mato ka ne ko matong ke remno ne ko party to ala ke remno ne ka ne bachi ne kita me labang ke megalain dan sobang ke do reglo ape non asam government mang so chance ke tie bangela ke give and take polisi la so ke de pangajoksi pini la so lama nang klang rock lo si nona so give and take polisi lo amane ini tu mata nojong si ala kene bisu sojuria committee lo nong si itu regional committee nong seng alo kadeng otomas council na representative dolo sala so nong si itu probably nong si tu mata nong si sedanu dekhe itu farm ni nam mari establishment dekhe olote itu hane se kisumdo asal ini mata je naso given tega ini bangke jangan naso pensi non itu naso problem bangke lagi create lo apa ada ke sidame responsible bangke koma party mata lagi non itu ciri lo ada dong se fair ada punya ma party mah lagi rap tu lagi bangke ada dong cekol deh ada dong si kemana along itu si given tega deh pulau deh koma party mah koma sorkar mah non cari lo belum sih pasal responsible dan lagi rap tu lagi bangke ko asih anak tu lah solam non BJP government dapat ciri nih solam mah ke apa yang maduk dah istri ke इतिहास हिस्ट्री के मादुक से तमे लसन चोबा थादे दबांग कुमाने क्लेंदे दबांग कुबदे लाके माक भी लगे प्राय पांथे वेंदी दबांग के लाके चेरी सिगने मादुक गवर्नमेंट ने तो से तमे दबांग के चेरी सिगने असियाला में तुम निनी बोबांग के हटा चोक चिरे लो ननो के कुपुला मा गवर्नमेंट से ने लो काउंसिल सरम पार्टी लो लो बस इनोना नोन बांगे ini tu lagi, alam tu macam kaunselor soda api bangke ciru noda. So alam tu boleh tu macam tu tipu. Pasal alam tu sebangke stand tip, haima. Lapen non amati tu pulo, Malaysia ada pulo non amati all party delegation ciru salu, nampo. Dan ciru salu masuk bangke tu ciru dah nahi, clear dah nahi, kopi dah nak tu intention. Kopi lo give and take lo kakak dia lo unnecessary nanti madak include ponder lo. Isi deng ponder lo. Kopi lo nanti intention lo pakai tu belas ini. Macam ni bang kali. Apa ada aku sono. Kedeng konom situation sono tekun po. How to bring peace, permanent peace. How to diffuse the tension. La bang ke government na hin pen no namat. La ke pina non ceklo yon to po. La solam kali. La sila bang ke kadang otomas council. Karbian Otomas Council Authority itu dan jasa mana bangke CM non amat ke trap jimpe dah kadro kabe apun legal party itu social organization tu pen chief minister apa citong nong ni chok choro lo puthot nang lilong nili bang tu ko puthot nili ka chu pon tu kang tung lake roton ingji spokesperson congress ai pen nili nale kham ka chu kang tung ma ke lalo dak atu ya hoilong la pan so luk so da ka tu mon chaptet ku sinami meghalaya administration atu ma bangke abatai tu asomsi tek bonom lo ke ba nili tum social media lo ka tek bonom lo sinami karbemong sonomas council pen dak ma puan ya ta adim atlong adim
kisu matiman ini tuh komplit tak ekonom dalam mesin langsung putar lalu give and take policy alam itu lah bangso klom pen kasih kroy dun dalam joni saya ladak tamai hidat mah mante Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pan tik si pada hai hidat pada ini saya langsung itu ladak kamu tidak bisa mah bangso kan lagi ikuti si pentok kita exhibit so reply ke lado give and take policy lo ajak alam yang berjita nang hili itu nabang leda nang ji pojoni si alang tu mani hang komiti si banai ini sanjung kasih cermin how kuna ne kan binglong interest of ipina ba alas interest ang bona ya komiti cermin mate nang parta hala dak gitu a members kiti po mo khata kuan tong insal kukuri kadi kuan tong maturity ke done non ili tuman da lan majority bela sahala da belek organization belek atum fansi a committee po nai ni don no ma don le ma la son bi de ko son itu people si ami dham a party jung a committee ko nai ke lage ko ma sahala da a help ma boss ma chief minister ga ni yali se ni je cm da ga ni le se ni je la ka ja da lam ta non an la ko du ko der how think dia gari kidnap meghalaya gari kidnap ka मुझे तो प्राण के दाम पे पिन्नी यार नियम था पुलिस फोर्स जेल का बंदूक रहे प्राण दैट स्ट्रेंथन पूरी नहीं तो नहीं प्रिकॉशन है नहीं ये ऐसे देख के लगे इतना माथा था बेंदो कर बिंगलो वाला था तुम मान के चीनी नाम को गिव एंड टेक policy is compromise this is done nothing Yes. It is now our solemn duty our responsibility ourselves to protect our territory itu territory pertagi bangke ni tumsi human chain ason namsi hadai tum donang ko la pe bere tha to you cannot depend on this government they lies on every subject in every matter Yes. so ja plan full ke anda na des jugne ding ladal des nahi bisne dunga des ta pajor long le la pen litua akan si bhanta je loson bagon pakuri long le na border area leave aside our state border internationally tame alam ni gelo ini ani gelo son loke muka alam ni puta honde me non ili tumle pu kali central level alam tame alam ni jong nam loke je election nang le pulote ghotna dusra ti dikti kupine do ma tinamong le bang ma ho pulson ma tha ni non ke itu chinam do it is not our confession hala jito pram Jammu and Kashmir that Meghalaya kan damtu governor non ha Jammu and Kashmir do that pan 370 broken ki kuri ahut ke do a governor masi alang statement ki piloke is the lack of the government that this thing is happening yes so that has to adapt to solo Yes. then ala ko duno da pai da ko hedi apiati dong dun her ya to no da ke da pali itung ke compromise me ko sabda police phone da pa dam ko pagundur bo Meghalaya fan ke je jitu border area ba napal bo kupi lo kente do du joy ke so it is done nothing to talk much here nothing to discuss they are done with the give and take policy Filler government. yeah nothing more than that Yeah. Bharatiya Janata Party convener media department dan leadership of the nation of Betul Siapa mau henang lagi alam sesi ini kasih pentukan tuh alam itu maaf kan dalam alam nang ini dia politisi alam le nije chula ha along support border alam atiri Ladakh Nagaland border alam stame isi tok so dolo tara lang so lang hala sula tumi sia committee bi adong te interest pe ngali tu chini deta hai naga rong hi karbi rong hi hi naga tu rong hi karbi tu naga rong lata dorduli forest area 100 years ke chok potan central forest ke man bola so reserve ta maybe Rongpi knows very well because he is under Dhonsuri what is called MEC constituency nasi hala da pilo chipla ta ke ha sot ta kota ne pulo la so dim ke na tum chuyo de lo ti ko apu ama sa da George na apini ko George na rin chuyo pu ka bi lo kwa so si ani ti ke ke no na pi ta ru kon ko lilo la so than chipla klema pu ake kupia po lo ko hala George mi ling bang ke naga tum nong nam si এটা তো ভাল সিএম হনি মিতে কার্বি আংলং তো নাগা আর কার্বি বেশি ভাল করে থাকবে দে আসলে কি কুনাম কে আমাসি নে না কুনা কোপিয়া পছি
George Milling ke lagi naga tu pian lo rong pasing tu kolam ni mati ko. Hiko. Siam si pulo de tuliram no ha. Let this be record. Tuliram no ha si pulo. Hala George Milling le ko. Nije pohor kami mulile injam le pu. Injam pulte ne pulo. Non na ha kiko Tezpur pagala patek dia mo ko. Lasi dasar nije thamle mulil thanke. Lake isi daito ke dalam lapi isi la bangke sensitive alam kupi posi ala comment ba bithable lo. If he is not holding any responsibility, then why is giving such a comment? Why he is what's called telling this naga people that this thing is going to happen? Tasi la lahai kan tapi kita take long lo non ke activities do lo de ada. Dalam ngali tu mana lo? Ana puton neli nang dilong wan tupo. Ana ni phang ka ju bang ke lam lo kamu kan la bang so give and take policy apa tak sitam le. Nang li phang ka ju ho nang li si alam si dapat lang tu. Ana ke government atum jong si kapacun pame si protan ka hidden policy apply nang jipu. Mate lam lage than tidak nak popo. Tapi la tak non ana dak aku tu ya apa ya lo. Nang kalero to mas no sim pen tulon doli government pen posna hadak. Aku ya hoi long ka hundi dak tidak laman ke. Kapat Hide and seek. Hide and seek. Langsung pedang apa hello, ini lagi puji ke? Je, munib dan example apa he? Ane bahini yang bom, si bom tu, ini bani ti untik he bahala, ini bang jong tat, langsung cak se ekdom si pantang he pulau te la bangke situation ke insam se lo la si. First and foremost bangke situation pangsam nang lang lagi government ya duty lo ek nombor. Lagi rotor kia ke hai ta government long dorun long lo ke alang li ta chini nang po. He is not a raw person, he is a mature person, so he should have known this. So to maintain a peace situation. Rotor kita government ng dosi. Di tunggal suta time and time aloki bom lo. Aloki pichonge lagi aloki pichonge lagi yo theglo akam plan mahi. Api apa ni sialam ne puila pehlo. Idam kang kwan ya government. Ko pipine la hai ke krem ke chok sia jone si pila sona amal ke. Pinila non BJP ya government huda sia non ki pang si rekam krem bom ke te. Namun lasola border alam hala tum non kado tum pulo lage mane border dispute binong kali ke lage. Meghalaya entire Meghalaya asor kwa alam ta kali bangko ni dupani si roto ni ke hadak meeting awe along awe der rokom arboretam nong gasing wa hadak kadu awe hala wesa na tu pochalang so MLA rusing te non ta ninge amen ta NL bangko amen je hala tu khasia tong phang ki ho he khasia man ke panglum ji lok la bangko tu si lam hoi po ajo si bang pat la pukar biang long so pachin ne pe la so si na ka teng thei phang ki wang mati Pia, lahai ki pang samji ki apa non lembong lo ke, lahai ki na itu mana sana de lo government ekram ki mo de pulo mati. Itu mesti sini mana itu. Awasnya na itu bang experience hawelang la dekse la bang ke. Tapi dia long dak her sole kala kam ki pemba government ke jani pang samji kali. Itu lo pang samji ke ke. Lembong lo. Apela constitution siap kita. Kalau Nagaland na supena prang Assam kacibhong Sundaram Commission sehingga pen Supreme Court long Assam government hai denman pini Nagaland na tuta aprang son tak hai dalam mati. Jika sauta legal process doke kimia ni ke krempo pan sidak kalau arboretam lo kacingwai pur Robindra no ke hai da dulu non council level lo all party council level council of pesi krempo committee say ponon core committee say ponon so committee to see Ningan 60 years old dia kakabe na dopo Ningan isi ka tukang tung la. nale tong party do pa party na dopo na dake kasi boy le litum ke wala di Allah maka litum chisok the nai Nali isi nali fan nili tu bangso border issue lo. Nili tu aport nili tu paceton po la pendrat kan isi ka joram nili aport di pon po un pulang de bori po non ale fan ka tukang tung ban ke la lo jasamen kan ke border lo nang itu lo lagi hin cedai ko le kan kami ate thita po api sak se nang itu dam lo non hapo pen bang ke itu ba fan dak na pasung lo se kami itu ba bang ke
Insam tu nang kok pokok di sasi nang di bangki tu dah mula sih di puji pu bangke. Mana main situation pangsam ni. First bang lah. Jadi kipu bangke. Memang legal proses sedang Kali melakukan. kala. Mama kangkang hera tu sih kerem pukul. Neliram the Ipangceng ko mama hala tu sih kerem puatim arone sih banai klem. Dah selalu dulu mati 1951 lah jitu order notification boundary notification dah dulu nang itu nong dulu kado ida sini lu la sorting pen akaprek jom si ikrem putih ko mama ikrem la tungke koda lo kerem pukul. La sorting sih dah pukul. Non along ko pini bang social media long ko pini tokak to puni ni tu reply same reply ke pini ke esok nang lipan neli hala public paneli tu interact nang hala tu kan tapi nang lipan ni ka jutu kan tu bangke lalo. Dah sebab bangke kapang sam dam je pan. Kace song dam je pan tang le lipu kali. Ce song nang ko pan ta kali lagi kace song notan te lagi. Kace song notan ka na hok dogek to lagi hin nang bang dah sedami ni ki puji bu bangke. Situation control je pan kapang sam je pan lagi. Government atu aklon pen pusami representative lakson kace to ya sai ke claimun sedami la puson pini ani ta claim ke dak non bangke meeting ini lo dak board la isi aku miti ta form hala ta disen to lagi sing bangke sedami upia posi la bangso council atum kapan sam jia pan amen pen alam tum hadak humri dak dedat. Yes. La so Ikono Ferreira. Paman alam ke ni ninje lo mati. Men bang gosong mai claim same ke claim boleh kali liram pen liram alam itu nang etek lo masih ni etek am nang kapan kali. Yes. Alam itu nang etek lo masih li tum tala po cepare masih hadakar bitama pai tek am nang kapan nang ni nak juga. Internally pang claim boleh. Neli pang labang so internally ke claim lang senang ka julo. Kan ko no la so putak sini ka julo. Hala tak akar bi apre hoi long kisung ke podun be ahem ri chongta cholo to ahem me dit kai dikan etla di la se hala tak humri dam deta ke kapang sam kali lo hatak akar bi tumhan aning ke papung ko lake hatak lake mukhe jongsi humri dam deta lo tang ke kapang sam kali ame si pun rompo la se la ko si ku pona Kalau border area kuna nama problem ke doan abang pu bang hidup abang pu atum pul hai abang pu dunta party tu meeting hela hadak akore tam lo meeting all party meeting lo alam dun sanang duno nilita arjuno alam dun kisung ke everything citan cimumelo cila sama si council pe jitu kopi mas step non ke dengi mu pe lagi pu first of pakai council level all party pangrong kosi komiti se ko supaya ko abera level hala mane area wise kuna nama problem pocket pass he hadaka sing ko lai lo step non dengbong lo atma men Mopen ini tu macam neli pulo ke. Je, mo legal process jam si dam loblok je constitution je tuan dalam notified boundary la something si bandami mati. Ati man take ha apa la solo ke na imitang long lelo non bang ko pipine khetina chukna lo paling le hala tum nilong le pula tum ke claim ni mati. Notification official la ro na thing pesi mo legal process la ke chokji ke mati. La something si non council pen ke claim pang cheng elo claim bom. Security kan tadi tinang ni. Cok nak nali pan bang sopan nali bantu po non nali just sebut bang nali nak sini nali bantu po Congress representative daglo itu malam roton ingti and non apa ke dak heklong lo apa ya halong pedang suluk sedang tomon campur tadi dak pamu head nali itu malam sih cepat lang abang budin sudah non apa apa cepat ke is solution ke mana pun nali ni tan ofisi advice itu itu ruling government bang. Nak la son si man lo pe komiti bolam ni. Ahok pedalam itu mungkin tu non hubang. Kita perang Nagaland isu long hubang. Lalu meeting hang lo ditum dunde. Dunde karon bang ke ditum ground long dam lo. Hada ku pisi ke pace plan toy ma. Ke paklem toy itu. Ke paklem toy bude ke plan bolam lagi. Lahai alam bang ditum cini kan. So it's all pre-planned. So we decided that is no point participating in that program. Just we send one note. We send note pathai lo. Itum la kan lo study dam lo. Isiap tim pen hala dak bangke nang tum planning ber lo. La si itum nang itu di thang lam lo. Non tamil la so na kamu pen pulo. Long pisa ho. That diploma can very nice to hear. Yeah, it is very convincing. Ha kis payok ha. Sinana hami juram mang chap der ke. A minister pe nang lo pir kya police dam la bol. People see dam dam de der. Yes. Yes. People see rata tum nang dam de der. To tim ka be long tum dam hai der. Himanto Biswa Sharma pini aku dana buma. Kita nak tum dam hai he ta be pini kon tu kur der nang buma thal ne. Press meet ke tu no hai. Yes. You can think about it. You cry,
Karbiara tum ada mang tum charge up 50 itum do 1951 notification the taxi itum arjabji tim Karbiang long tum ke ningji hai na Hai hey. so meeting is open na credit na ni Yes. already seen that you have another Solution away meeting. to decide on the fate of this Karbiang long Meghalaya border area with the head as Piyush Hazarika as the chairman Rahul Alam Banke Rasul Alam Ed Banke ni pudia banalo ratum banke just buying time to delay so that they can pass and come another election so bhan chado lage dam hai ke Dam hai. why you are not standing on your ground halam banalo alang tumke lage a solution arelo athema plan po ni security ang kothai delo hala dake lasi arlo lama ni nang chi dang delo ke piar lo tum chi piar lo Amut pelam chat minta. Cupon kantung. Jam semen apa ke? Ngom lang gamlo nang labang so komiti ke form labang kya thak. Jam kecepat jam chot ma. Dai silo lapen isi abang ke? Labang so kecepat jam komiti lo. Dan kamu head lang lihin dalam depak lang lo Piyush Hazarika si chairman kudo lo. Hala bang so komiti pe si ko pine initiative ke anjang si chok cedet pelotan te hala dake DSLC representative ta do kapre kapre kan ta do. Lasi hala so wapen isi det ko IBZ a okko. Tapi langsung aku tak hal ada kecil abdul pen apen alang tu kita dengan polisi aku tak nang lihin pen polisi itu masuk aku tak. So representative bujang sih karena musuh kan totally illegal. Akhirnya itu nggak sini tuh deh mati. Tapi kan hawalan lo Piyush Hazarika Meghalaya border lo batai kau lo kita ambil. Charges na. How many times have we visited in the Meghalaya border? Yes. La Piyush Hazarika cok kali. Ini cuma HCD minister Jogen Mohan batai kau lo kita ambil. Kami HCD minister, hills area development minister. Forget about development in the border areas. How many times have we visited in Khanduri areas? Rasi, lahai committee, lahai ke sengkam lage, totally lage, kapadile bano, lapen ke, pomolo, alang di pulau, na previous government mesti lagi kapaletera pulau, mola ni papak lana, then non alang itu kapak clean je apa? Ada hal that border areas long kita antara government alang di pulau lagi kapaletera ada pulau, pak clean je apa government, non BJP non pak clean ni pan pulau, UPP proses UPP development alang itu border areas long kita lah, bang non ini, angkat itu kan. How many colleges are there? How many schools are there? Len pata. OPP lo kami je nali finance kan thelu tapi. Len patas. Nangkar jualan akan nilai nang thamrong jual lah hello cok tegin. Acha. Ala election simpahan sekte masih nang boktab lah dia kaya bang. BJP pe da election cholo ke bang. Coba itu lah bang. Kiran ke hai kita lo election ke. Election kiran ke hai kita lo. Non apa apa ke? Ini tu mapor topik lo, tapi non kantor nampak kaplek isu nya dalam. ni je thang long le no mai se la nang ku la Lagi koordinasi dengan people, kami dari non just sebentar apa ke? congress to adina la mai ku do ma di ho Longle patta velang deh, longle patta velang modal lo. Kongres kongres. Dari lagi kami lihat sudah tahu. Situation menjadi created lo. Nanti lah solution ke mana jangan lagi dengan kopisi. Ini kan ada baik. Macam ni deh, nam ni ada pulau. Immediately tu makan sebangke. Immediately RTMC bangke. Have to establish peace, bring peace. Peace बात नहीं. Last ini public itu mereka. Itu public itu initiative tu deh. Apen itu otomas council pen. Langsung ada initiative deh boleh. Sita main non kita gambar bangke hoy. Itu public itu sita bela langsung bangke tu deh boleh. Jadi public itu mana kosan mah? 103 le. 134. Ada local area apa tu deh. Area kita kan. Kai live first time lo gini live dah. तुम लोग आए First time lo live ini. ग्राउंड में हम जाते हैं सोबा सिविल सोसाइटी में ऐसी गवर्नमेंट नहीं मेरे माँ बेटा एग्जाम लो तुम चीनी लो गवर्नमेंट तो तुम मेरे बाप के इनिशिएटिव आवे वो बीच का एक लोग के पता है गवर्नमेंट बन पुणे ये बाके नो नंबर पांच सामने अब तुम नो नंबर पांच सामने पुलिस फोर्स है बा माँ को पी ना को पी स्टेप दे Thank you. apa lo ada dari Oso yang kami berakang kantin mana ke Jogja. Komen pulau, komen ke Jogja lo. Kalau datang pelu.
to control the situation. La bangin so situation ke contain ye ba, ke control ye ba ke government ke na ke pay le na ke tu mingira ta dang lo. Jini lo tunda tuliran Roman CMC ada ta fail. 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 Itu tak ada tidak akan nilo. Orang ditimbun ada sampai. Orang ditimbun ada tak. Jadi nak ada otomas council tu mati. Otomas council. Ada kita semua lagi nak nilo. Orang itu pun masih kita. No dialogue, no discussion. Sintan honor kita tu tak mampu. Boleh bagi kita. Mereka dapat untuk kita. Important kita tu. Lain macam kita. So government ke total fail. Tapi state government also. State government also. Ada dia. Ada teacher tu sini tu. Lakukan something behind. Apa yang tolong bos. Apa yang tu give and take bagi. Bukan ni. Itu dulu tu nak. Kita baca mana ni? Itu pada sisi tu dulu. Saya gosore part tu. Kami dibon mau kena kan kau dapat. Tapi dia apa ni? Gosor part tu. Was protect mati tu juga bisa ni. Indirect meaning ko pito lah. What he indicate? Sini sahaja apa itu cini nak boleh. Non, aku punya pasal silent gitu orang. Last state government baru tu attack lagi. State government punya ni. Jika itu orang longgar, non attack tu training available. Itu social organization kalau how to counter it. Itu orang coordination available. How to counter it. Non ke lasi, nanti roglo, lagi public heritage itu lo non pakai. Itu mesti protect dan kau pula pakai. Karena tu government tu ni angin lo, non angin kita mau pakai. Lasi ni pakai si constructive, si long term, si short term agak non immediately, we have to restore peace. Laban short term lo, tapi long term pun kami pakai. Invest in border area. Tanka no ada me, no nak tu council tu cipuro, tax no pig no puteh, puteh 30%, 40%, ada tiap boy, dah EFC apa kota, pamer kalau Yes. School lang me, karena selama pokatuar, school mesan pidol. Isu land pata. Government ada tu si, government penomor, kene pione, regular push period teacher bolte, nak tu adopt pion ke. 15,000, 20,000 people nak tunda bayar dok school muka randol mesan school kadang lokal tu ambil lapan itu wrong stabilis amanda don baru po bak tu isi model bila bukan sengeh engkau isi pan itu sign on councilor pilih incentive 1 lakh pilih non kuti dah councilor long kapre di kapang jangan tu you invest in the border area mana itu opposite lalu council kan nama itu opposite pe gini Post pe. ada yang sih lah itu scheme deh itu yang sih permanent sih so itu pasal naik boleh itu ke population kau ada lalu population kita je pakai bang China tu itu kita orang border area kau sana bang nak kepe itu kene level of to take up supply level of to take up how the Chinese to Arunachal area ro bhai pariya building pa modern village aiki itu me pora do dasoi district में नाम दे unnecessary लाए council के तक difuaro CM ये ma kota kuti bote ada kuti invest you invest 50 crore 30 crore lalu lain long tahun sini donato itu kadang support ni lalu itu kadang support ni not that deprive I will border area lo anda tu lo lang we near cool we lain orang tu problem mana ini society sana mah ini pintu lalu council tu dah lain tangka bagi invest di border area Choro no nangli te na masolam te jepek lang pote pot la penon kepa tutsi aparman dak Bharatiya Janata Party and the convener of the department with housing lobby next to the lasi jutsi aparman minute si ambo la thik nem nangli lam te ko kisi nangli tuntu mala por nangli thamte poni ko तो लागे ला पहलो इनोंगे अलार्म की चोए या पोटा गाली लो kali do तो इसे अलार्म ने लेने ये अलार्म पुल है अला अभी माम लो है
puk kongres representative hasil lagi hari lam ke bagian tu mana asal macam citon mana cingli cilong lagi tapi malah lah komisi lo MSC jun kan selang kuasa selang li purang nak member kami ni laki arta lo mabelo laki tapi mah elected bilak Hala non elected ini tunjuk het tek sita hala elected teman si adam gitu hala tu kaprek itu mah kaprek apa apa itu betul dan lasi lahelo apor lam do kor kali la soal lam melo kaprek ni lam ke boy gitu he pergi sialam ke neli rimas ninje japran kado hobi dak apenelis kan doan kita me pine suggestion pinanang pidun dulu nona government hanson plan te punang pidun po selang itu mas curur ke cengsi bangke laso nai suggestion opposition paling naik ka do kawiang ton pen ka opo chula laso nai kali jadi bapa mana constructive opposition bapa sosi kari ala pa indu bani nang itu son suggestion nai pin tekpon nang itu kurang pa jadi ke cengsi apen ke dak la long le phelang lam ke border area te de ili tum angbong ke tek muchachot hataka maha du muchachot tu pinangan pagan ke klem tatu neri ja thelong lo Luring thipi dalo. pelahai ke klem la sila permanency bang ke cimente na son te puneli la hello atima lahai penda border area cho kali ang bomolo malong lenta bangari deng ke dam ke joy ke hi down itu neri ke thelong atima even non neri ke klem ahut neri chiri pharo sini klem lo sita neri sumara paneli la so line la so kam thot paklem te pulang te la ta mula salong li nani dam puyuna kwa bang tan dolang la pulhe dola ta do hala border na ke dulu सबसे pati ji pati chuni apor ram velo la isi lo apen ke a pocket si border area a nature of occurrence nature of incident ta ke break pamualang li tungi posang ra ha mizoram pe ke sipo hot penon da asa ko kia ke break duset a nature of occurrence ta present na something nature of occurrence pa nature of a incident something si government atum ke bang deal po mo pen nili pulot akam pang cheng alo apen ke la no so na situation ho sitame ili tum nili kai la chirun ver place alam sitame ma delhi tame nili open kan yedu apran kam silang so apian ho pen cheng lok ili tum akai pan jume me junono social media long nang ke tok pen cheng lok ili tum akai ilu salam juno tok dunde nije ndi lasi ili tum singki mepe lasi legal process along pulang te ili tum son ing duk ne batu si haji lalu ini cuma long ri lompat long le pelang ini tunggu cirai lalu iring ke sunai pulen jadi bukan ke dia proses nanti non dokter bilang orang sih makai hai non pancing all pakai pakap langsung kamar orang kadiang lom atau beri aduya tidak pancing long kado ko nang cuma party representative tat non council level committee long do puapot non pakai bini pela pi pakai la border alam pa long le pela alam pakai bini son chili saya pakai do jong porta hai po lasi non a government a leadership pakai nang cuma kado kami belak social hampang long ba political party cerap situ pensi itu karbi along le aduya hoista cirai ekko labang le ning thelo pon bela nanti lah si kita kelak bocor loh lah si labang so apa ini kita kena cek komponen loh sistem ini labang border issue apa kayak itu kamu hebat ini kudo aku yang tadi kan pas dia posisi dia lah border issue apa kayak gitu Islam tuh dia pakai lagi itu kalau tidak possible kali mau cerita kalau pakai kayak job sedang pola tadi labang so atau yang mana tulis government apa namanya untuk responsibility itu so tapi dak akan sebenarnya jurnalis atau aku kita tuh nama tak ada sini untuk labang so cetam sih mau macam indek labang border issue and potensi dan itu karena itu mau itu apa mau kata langsung kan tuh pating karena itu saya tuh suri arbong kan khususnya nanti itu mereka long late hemat long beri ke sing ornamen karena itu dak langsung sepanelis nanti itu masih tahu tiga pot jadi kecing sih tak kiri long par FSLC pen laben JCCPA pen Robindra Longpi alangli lapen rotong itu spokesperson Kongres saya dalam di Bangsa kami suruh loh lapen Didrasi Longpi Convener Media Department BJP alang itu kartu web Bangsa kami alang itu saya itu Surya Pom pen apor nanti video tiga pot jadi itu diselenggarakan di live ahin dan suruh loh lapen itu Pak Jutsia bangke tak
tanpa kelar dak lagi nang itu makan tuh ini kepace bahong ji po ada itu makin nanti nak buka kali itu jong silam cingwai dia cingki ke pelotan te solution ke lang belo nasi non dak penangan itu cingki cetan pen bidi sori talong pon lo nasi ning telo la bangso cetam cimum ame long pen bidi sori sitame dak rolling government um sitame empon pakai di sana tanpo nasi la pen sengkam pon ko nang itu kado we pangsa puthon kolong tu bajer lo Lain itu kata ko bing. Jelas lu. He bisi pojal he. Idon ko member ban maju raso kici pari ko bisa lo la bang. Nasi nang itu ban pusat kurban sudah pajak dulu.